Akoriok luochakai United Farmers Group kesapotu Ecorakisi akima nuitojo karitai Okaru kalo no apotu kisomate jok ibore ina bu konyarau Akoriok luche Aimor kakesi iponesho lo apedoratar kesi aitojo kara Akoru kech. Tolga lomo group riongete bakateke abu lomo group ka adomunebe tioni kitile msepone lo adomunera arai to somaile mirana arai local konyalo mu riongete la irai Iran temono kitayo jok sake polo wonbe kiun kone ka group kada koruna jok apeda dumunu ameda unu na epol. William Echeku manager koyaitenu ka programs korionget loka asi rionget lo igangi Akoriok luochakai nges abalebe eloskiterionget anyunebe ikeuno sa Akoriok luigangi tos kesi kere. Ijaso ne kadi grupu le baka yochaka United na rijaso asomne pekeda kesi aito jokari jautin la korimumwa ne pekeda akuma. So otoma asomana isiana kinso kesi epolno ebeitori aitolota ingich na epidore akorion da lotoma akwapa lailo asom. Mamerai akoraki makaimumu abon Akoriok chieda kesi adomutachoa na aswami bolian kano aitojo kara Akoru. Uborenula asilo obo ishana kisa kamana na asomone bolian. Boleh aporsa somata lese bokas. Opo sa anyo to ajula kina aporsa biya kisibira bos na mama boleh karena aja boleh. Posa dum ta ajula net. Jona aporsa anyo to abali ngakini ITG ya kolong. Ka mama puto sikada laije na mama support biya kise boleh. Poto pa kise uri aka adishaka quest kwenye lo ekia una kuju ne peta na ngita ngabeta ke wojau da kwesida ajasi ekiuna doketa itina Akoru kosi loto jotoma musirin edumne kopana ekiuna. Michael Olupot loya itinu Akoru kotema keriau nges abala kwanata nejas Akoriok olu. Era ineni achoano twani ajo mere do mi chamuni atona kira chwabon okora kiyeni cheda ajalucha ngole mameto grupu mu oya ngacho angin shana kikesina kanu Akoru na jokan Akoriok olu ochiakai kesido abuerionget loka asi okorak achuman nuiraira kimakaimuwa okokoron. Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Muria.